Ashely Urwin tōku ingoa, no Waitara hawe no moana, te tahau tōku māma no Waikato, te tahau tōku pāpā no te maunga titohea Taranaki. Tēnā rawa, koe kai te hea kohana reo koe e mahi ana? Kei te rangi ora te koanga reo e mahi ana, i tēnei wā. Neira, ai, ka tuku atu te mihi ki te whānau o te rangi ora, ko tāmai ki te whakanui, ai, tēnei rā. Nō reira, i whakawhiwhia koe ki te hea tohu i te rani nei? Ko te Tohu Whakapakari, i e kaputa i hui tēnei rā. Nō reira, ai, ko te Tohu Whakapakari. E pehe ana nā whakaaro, e pehe ana te wairua, kua oti pēr, kua oti? Ko pau te hawi ki te rā. E hea ngā rā kua kārehe moi. Ko ngā kare a roto e aroha. E aroha ki ngā tamariki, ki ngā mokopuna, ki te whānau, ki te kaupapa hoki. Nō reira, tēnā koutou. Ai, nō reira, mō ia ākona, mō ia Tohu Whakapakari, kei reira no o nā āhua. Hea te āhua o tō ake whakapakari ki o nei whakaro. Hea te mea, te pēa ko nui. Ko te hononga o te whānau ki nei o ngā mahi. Tērā tētahi o ngā tiro kare te whai ka kupu i tēnei wā. Rā, ko te whānau me te hononga ki nei o ngā mahi. Hāpai. Kia pai hoki ngā mokopuna, kia tuku ngā mokopuna ki ramu i te maru o te whānau o te kaupapa o tira. With it or is it? What is it? How is it? 11 years later, eh? 11 years? 11 years. Ko pēna the kaupapa 23 years. It's taken me this long to get the tohu. Why is it taking you so long? The timing. It's all about the timing. I lost my mum, I lost two of my kuia, I lost my karaua, and last year I lost my cousin, who was very close to me, and so I dedicate this to them all. Yeah. Beautiful. You know, without them, I wouldn't be here today. Yeah, beautiful. Kore au, ware, kia rātou. Tēnā,